Buya kegemo mwancho muligari bwa Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo nainde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kuru binto kuru mekitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere ko gibutuko Eye Ensoko TV uboroso bumugusi. Nago semeria kwane buno manchi umurigereria nogendete gutwara uburigereria obuya imegeta seni Ensoko TV nigo cheragire chinsa isato chiabono maragoba asene robire wekiranu kwane kebnango koleteranda mangana majiabu na bereka gwatika kurwa chingongo chonsi inyechense manchi umurigereria inyora nabakwenda gutubwatia chinse mochiche mitandao asensemo ya Facebook ugwetera Ensoko TV nabiga sensemeria YouTube ugwetera Ensoko TV Eliane Kerubo Frida entingana Ensoko nabale bakoyeneke buna chibicha neliogi lyagoikira sole asenchera ya bene ngamona Brian Achaka director Zack na boigo Felistas Kabendi chinga kyumwanchu muligereria turochenga siasa nigegendeta kubwata inse alene kurwa asorogongorwa gusi sabarai bagendete komochia ogwesokia wa Dr. Fred Matiang'i asogo yakira ekoko naboigo kurigia ekirogo kyoborai wense naboigo abarai bali bagosira eserikali nigo baikirana meyebunge ya South Mugrango asababeire bakomochia bali bakwamereria eserikali igoro yetara yabo goika asenyombenene yoborai mancho muligeria ayonga tiari nkwaliganetie asomogoro bolero toskato nyegera kwirana ndasegeke kekerebosyo elinde ngumanya mange asenchera yobekirano manchi umurigereria yangu kwaligane bene ikaransa oike tuesemie ase obwamo kuyachaka amaya yebirebiga nigongo yachakire meyomochi o Nairobi asingo kumanyabuna chitariki 30 ya mochi mutinyo gatana gatatu mwaka bwechiri bubere 2025 nelitko liratikale kunyorwa ase historia yomugusi ayamega yababwatani abaralia naboigo abatiotereria ababeta bagwikirana imeyomochi o Nairobi eligo ikirania omoyega ubogosyo ligeta seni Ensoko okwana omuchaki omonene wigeta seni ekyo Job Nyasimi nigo aerere kerenge kenene kyogosira omugusi elyokogendereria egekoro boigo abarali mbatigire magega asebalire yokorenta emerobelio yokogokia gosemia na boigo gokomanya Molikito Daniel Omwaga na irachinga kichae chabene na boigo gotwariganiria roboti rokobwatia Ensoko twale korija Ensoko twale korija Eke negiteseni kira chiakurwa ribaga eria bagusi banyare kuru ibirengeri byabo gwetenera amo na kuyagacha
ye ninkwana yo director bigiteseni igen Soko TV Job Nyasimi na tunyari tukurigereria ekerenga kyo kunyara kuigorege station yeye ekerenge kengere kieke okoenda na ribaga aseriogi ria bantu kuigwegwa bantu baito mbali kunyara bagotegererwa etogoja twatena kuria monainche igo nturi amonaye igo ntuganie koakero yomo kromo gusiasa atoka rivaga anyare gago igwegwa erinde na turanyare tugusuka guchimotwe uno mugusiyo uri amo na koleta ekirenga kene no koleta chinkwana chokwagacha ntogane tio mugusiye kero tugukwana twakwana chinkwana chokwagacha lakini tsai chinkwana chirichigo chigotagora umugusiye andonsi asamenyete ime ya Kenya na isiko ya Kenya gukwana aritko oria igoro maragoba asomoye gabo gochakia igitasenia kebene ekyo kigekire imeyobo takatibo mochi o Nairobi Nyasimi nigo aenekire buna emeroberio oyegetasenia kyo nigo irabe yebirengo obya igoro kerage na yokogokia abarigereria abaye bonsi ebiteseni binde mbirororo biri bikonyara bigotangaza lakini yekena kiyo chikobe ege station kirkia bene yekunyara yekoleta mangana onsi gochasi mule korengana na Nyasimi oyobo igo oromo akiri igosemia egesakuke magusine gento kire kingencho mono nabo igo akabeka teneni emeroberio oyogo chiakubuge chingero ao chike gusi echio chiarakanire kuwe bakobugibwa amatuko abwango iga nabo igo amegerio igoro yomuchakano obwegesakuke magusi nainde ntweba noko kinkoro emesiki nemenge ere abantu baito banyare bagotera akinde ikunyara gukubekwa ese GTV ne radio gotegererwa igonto nyare tukunyebeka aliamanya aliamakoro yogosemia ayo yogotogyo monene erinde tunyare tokwegokia na kugoka buna umugusi na ndutware okworokia wegekoro chingencho na oboroso bwumugusi oboroso ingibo minute e foundation igo oboroso bwumugusi tunyare tokoboerera tunyare tukuma na yumugusi yo yaruete na kiamenyire na kiatarire inse ya isiko ya gusi otarire koru Nairobi ochire chinsemo wao cheisiko chense ya Kenya igonto nyare to chikoligeria engenje kabireju na ntoganie kwegeria abantu baito andose swagotokana ekegusi yeito inakikere igo echine chingaki to chikoira kosomia umonto ito andose asatoka igoro yekegusi kwenekia okugena kwaye omudirector yo nigo aenekire buna Soko TV negiteseni kirache kwegenwa na gosonchwa mono ime ena isiko yense kobwatekana na amegerio aye achire nkuma nokoba neriogi lyokwegenwa anene mono ase okobeka egekoro na umuntu wabweke gusi ase emeganda y'abagusi bare ime na isiko yense ya Kenya Soko TV nigo obono irabeke mirobiri ya yemetingwa se chinsemo ao chinse egati yabo bituno bya gusi amuna Nyamira omochi o Nairobi Kisumu Naivasha Meru Kitale nonya no mochi Mombasa amo ona Malindi tonyare to chikoba oso mochi o Nairobi ne chi county chiri chinyonjo kanane no ambono na tugukwana ntole Kiambu ntole Kirinyaga ntole Nyeri ntole Machakos ntole Kajiado ngima igo esibono si Nairobi and its environments ntoro togende chinsemo chia Nakuru ntobe chinsemo chia Kisii na Nyamira ntole Kisumu na ndendo nyari tokoenda Kitale na Mombasa Ginko ripoteria Soko TV kurobo katakati ibo mochi o Nairobi rietaria nenche nkoro kwa Daniel Omwaga haina arabete gakwene kigwa chinga kichogo siole bene getaseni gen Soko TV mbia mono sana mulikito Daniel Omwaga asogo twaliganeria oroboti orogoska obosio asoroboti rondo mwanchi mulielia nigongo kumanyabuna ensemo ya baraiba Kenya kwanza nigo beso kire na komochia ensemo ikwamerelia serikali asogo kano murai wense Dr. William Ruto kurwania obokurumi anene ase omorobilio osha
okwana ase ebunge ya South Mugirango nigo boigo bamukire abaraya bo bakwimurungania igori yetaro yabagusi ase nyombe nene y'Oburayi. Morikito Pethuel Machini na irete chinga kichae chabene na boigo gotwariganiria oroboti rokobwatia. Nasumaiga buku yachangire kanisa ya matangamano PAG egotoka ime ye ward ya Bwikanga ebunge South Mugirango county ya Kisii. Nomayiga wariganitwe nobunge bwensemo ya South Mugirango Mosika Silvana Susuru abo asabagene bakora wanere Faruku Kibet mungimene repwe county ya Kisii Mosika Dori Saburi na boigo muchumbe bwebunge ya Nyaribali chache Mosika zaida ndabanyako bawikirana okwane kirekyo nigo bono bakora wanere Mosika Silvana Susuru bantu bakomochia abo mugukwamerera serikali nemono asi okwene kinganigo bakogena momincha na magendro ya serikali ya Kenya Kwanza. Na sisi tunaambia wale wenzetu wa upinzani wakiongozwa na jamaa anaitwa Wamunyoro ya kwamba boss, wewe you have no moral authority to even talk about corruption. Rigiji, wewe unasimama kuongea corruption na sura yako ni corruption. Don't talk about corruption. Wewe waacha wale watu wanapigana na corruption wapigane. Okwane kirekyo nigo Mosika Silvana Susuru anatkobaga kwegera ekitambo kirekyo Muraibwenzo Mosika William Ruto yokurani obukurumi. Waacha leo tuambie mchana peupe ya kwamba the president has declared war against corruption. Iwe bunge, iwe ndani ya SHA, iwe ndani ya ministries, iwe anywhere, he has declared war. Kwa sababu hatuwezi kuwa tunaamka asubuhi tunasema Kenya is a corrupt country. When the president says ya kwamba sasa tumeanza kupigana against corruption, tena tunaanza kusema ungefanya hivi, ungeongea namna hii. Kubatikana no moroberio abagusi banyakubagweka ase nyomba y'Oburayi bwense ya State House ase nanyana bo banyakubakuikiria barayi bo kwamerera serikali asokone kinga nigo bakogena momincha ne safari yo ya kogenda State House. Nyinyi msitetee kwa watu wote naenda na tumbo hiyo ni story duni, haina maisha. Forget about it. Hata next week kama iko nafasi ya kurudi State House, rudi na Wakisii. Niliona wengine wakicomplain wakati tulienda kusalimia William Ruto State House. Wakisema nyinyi mnaenda State House siji kupeleka tumbo zenu. Kwani wewe ukiwa hapa kanisani umeacha tumbo nyumbani? Si lazima uende na tumbo yako kama ni State House na tumbo yako. State House ni nyumba ya serikali. Juzi kweli tulikuwa State House. Lakini tulikuwa State House kwa sababu ya jamii ya abagusi. Nigo chinga kichibuigo banyako bakumugikiria Omurayi bukurikirwo ky'Oburayi bwense kurasorongorwa use Mosika Fred Matiang'i asikiria nigo bono akogena mamincha nobomo nabuigo koraria obugesaku na kumuboria anyakabaga kubeka abakenya bonse piamo. Sisi ni jamii moja, afadhali tuseme sisi ni wa Kenya na tuchague Mkenya kushinda kusema mtu wetu. Tutembee kama wa Kenya, tushirikiane, wenye ukabila tuwatofautishe. Mimi nataka yoyote anayeomba kura Kenya asisimamishwe, lakini akiongea lugha ambaye ya kutatanisha. Reporteria igitoseni Gensoko TV kurase bunge ya South Mugirango county ya Kisii itirana Pethuel Machini. Oinero Morikito bene korwa ase county ya Kisii anene ekera gotwareria korwa se bungeri ya South Mugirango gotigana nayo nakogenda norobotironde nigo abarai bakoragwa no mujumbe okitutu chache South Anthony Kebagendi homo MCA we ward ya Nyakoe Cosmas Oyagi egati ya barai bande nigo baikirana chinsemo chia kiole eligokora omochango obubwagachi bwe kanisa ya St. Denis nigo abarai yabo ase obwamo batebiruna baire serikali libaga lyokubakorera emirimo korendemba bwate omwana obokurwa gusi oyo bagokigusira ase ganga yayo kuligya ekirgo ky'Oburayi asobo cholyo bonene obumwaka bwekiri bubere 2022 Morikito Mausa Caroline Namange.
Rai ao bakoragwa no mujumbe ukitutu chache South Anthony Kiwagendi nabo igoyo koligia ekerogo kyo bujumbe bwe bunge yo Felix Atisa no munyabiasara korwase county ya Nairobi Gerald Kiriama mbaba bagwikira na chinsemo cyesukuru ya Kiore secondary eligotwara omuchango bukwagacha ekilisegia Catholic gie parish ya Kiore. Empowerment ekerba kwenda busigizi baira chitinga baira chipigipigi baira car wash machines baira ebintu bagocha gusiga batorentera siringi 100 nabo mutageteigo tukangainu no monto bunango torusiare bottom atorentara agateba kagosoa ngo punguza ale bango kagosoa ngo transform our education lakini moroche ebintu ebyagokora gakiruto nabwende ko another term bimogo tema goseberania egesa kukyo mogusi moko ligibantu babere batatuma mwabaira state house eto taete ko batebiga intubu no mogusi muri gochikonyara gotwetania eto kubwatana tubekanamo na intuo yo moito okuruku Fred Matiangi asoye keroge ekyo kero monta konyeke. Gerald Kiriamaniga kirembia manogo chia saba menya abo bechinsemo chia Kiore abo asaba lierere ira yogo chia gukora kobagachera ekanise yo. Waigoniga basabira bagusiba nyare ko baba kubwatera naso bwamo elibane kibuna nko babale bagwaka chikura chiabo asege kagwe kemo elikwene kyabuna omosike Fred Matiangi nko bale gakoira oburayi bwense aso obocholi bo mwaka o 2027. You are a politician. You don't have to say that tukae hapa tukuje kuruka kati. You have to make a decision, kuwa na msimamo, enda na mlengo wako, stick there. Lakini ukisema ati unaanza kama serikali hii alafu ikifika mwaka wa 2027 uondoke, I don't think you are a serious politician. Mugusia sarigereti ntwa ikaransi rene kutane nenge. Igotogo teba kiregesa kukebe amu. Murocha baikoyo mbaramu. Aba muraba mitoma atambaramu aba sigisi mbaramu ekero babera mabereri boeri mokermo ikaranse mesa igo muko sabe bintu bunegesa ali mukonyora ebintu bitakeire bocha sino Asensemo yende umunyagitari Felix Atisa nabo igo yokolige kerogo kyo bujumbe bwa kitutu chache South Asobo cholio bugo cha bwa 2027 niga esabire serikali nyare ko bage kubwatoka chibesa gochia se chinyagitari elia baroire banyare ko baba konyora obubwene gwetera somo robelio osha. Serikali tafadhali, hospitali zinaumia, hospitali hazina madawa, hospitali zimeshindwa kulipa wafanyikazi, hospitali zimeshindwa kustahimili, na tumeona reports mbalimbali. Kuna hospitali za kibinafsi, hospitali za kanisa zimefunga kwa sababu ya madeni. So as government, my challenge is how do you expect these hospitals to keep offering services? Napenda kusisitiza kuwa tunataka kuona uwazi kwa ile kazi ambayo inaendelea kwa CDF. Tunataka kuona uwazi kwa bursaries, tunataka kuona uwazi kwa barabara zinapoendelea kujengwa. Tunataka kuona haki ya mwananchi, especially haki ya mwananchi wa Kitutu Chache South amepata haki yake. Tunataka ile pesa ambayo inatengewa Kitutu Chache South imefikia na imeleta maendeleo ya kila mwananchi. Ingo ripoti ya Ensoko TV Korwase esukuru ya Kiore imeye bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii elietaria Nema Usa Caroline. Biemano sana mulikeito Caroline Mausa asoroboti rwa senchira iyo wekirano. Chinga kecho waigoni gomo jumbe webunge ya Kitutu Chache South Anthony Kiwagendi litko lero aratamagendero imeye bunge yo egati yabo omurobelio obwa mache okwana ime skuru ya Iranda DOK chinga ki aigora amache ayo aberega korosi gwa gwetera NGCDF nigo alireira yogo chakobeka estima asenseme yo elinde koleta obarabu. A project here, we had spoken about it for a long time. And when I was visiting the principal of the senior school,
na batutebetie abana buna bono bachakire the boarding section abana ngo chandika barenge. So we thought it was important tubeka macha yaga akonye secondary, akonye primary school, akonye ne Kenyoro akintu akorete bia again to kende, like Madam Paris has said, a project yeye we may extend it all the way, but before we go there we will come to the dispensary tuongee na wale wanakamati wakubali we can do the reticulation ourselves to connect maji kutoka kwa dispensary tupelete nje kwa Kenyoro. Hiyo itaweza kuwa vizuri, lakini wakikataa tutavuruta kutoka hapa tupeleke mpaka kule, bora watu wetu waweze kupata maji. Hii project ningeomba hivi, shule ya upili, shule hii ya primary na wananchi tuweze kutengeneza kamati kidogo, kamati ambayo itaangalia hiyo maji. Si kamati ambayo tena itaanza kuniomba mshahara, ni kamati ya jamii ambao watachunga. Kama sasa nimeangalia pale kwa soko, ile maji nimeweka kwa soko pale, ninaona yachakire kobeti ntira ntobwente tutware omonto ogokora proper drainage orenda oigorera na endo sie. Biamano sana umwanchi umurigeria chinga kyogendete kubwatia amaya imeyen Soko TV obona boboroso obumugusi kondo mo director onagonte byanga turaso asense mo yakabire ye studio turasiomia sechiduka keigoto kuirana ntobe to kuirana na mange kolenda sense meli mitandao ndo chenga mbaro roba gendete kolika ujumbe chao ekerondo chenga Emmanuel Mwaga atabanga incoming MCA sense ward nere omote Emmanuel Korogetinga Village Rio Mamarani pamoja na my lovely parents Ann Nyaboke and Peter Mwaga tuko live. Ensuria Maita na Sunday Lady abana Sweet Boy omwana omokorofi na Smart Boy kura Malin Salams Club nobody me Diana Ndemo nagendete kubwatia Dominic Onderi agatebanga aiga mbiamono Antenya Caroline agatebanga oboroso obumogusi ekerondo chenga Beatrice Nyaboke agatebanga watching yamase yamokorwa gusi bosongo chituka Naomi agatanga sisi yetu akuna yo station hapa Kisii rende ngochereke kimadankan ombane onjire agatebanga kurwa otanji goma nyamache bumachoge bubasi no toramo manchu muri yeto skatonyegera ngoira nande. Eye ni Soko TV oboroso bumugusi aye tata suka aye baba suka aye gase ito suka Ouru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyobwaga kibuna amabati yekigeji obutambe nekirangi ao ayukwerorera no gwecorera se showroom yaitu chichuma emesumari chirangi chitangi chiamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Ouru Superstores asomo cyobusongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ange na Credit Bank Oyonkeni Ouru omayene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani ya Waminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Ouru Superstores yonyole vintebe.
nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. Manchi murigereria nandengo kwarigania ase ntunda ya kabere linde tobeto gusanga ase obwamo Oskabosio goika asoro botironde ni gotoka genda goika ase county ya Nyamira asingo kumenyabuna nigo lichiko lyabere likobekwa bene ase okoene kebuna bali no borema nko inyoro bale nabo igo ekigancha kyabo ngobekerwa kere enibo ase okoene kebuna nkorenda bale nabo igo komenya obugima buna mwanyabanto onde bwensi omoteneneri bwelichiko imeye county ya Nyamira Erastus Orina nigo aereire obuya bwo chakobo kwa machiko ayo amaya naboigo ekera arachie goikiranigwa boikirano muri gito Steven Nyariki Embunde na ikirana asichinsemecho naboigo gotwariganiria ayakobwatia Mega ye county ya Nyamira kobeka machiko gati yabo richiko yabari abamenyate no borema richiko ryo kwenekinga Mario Gongo tokara sinyagitari nabo igo richiko ryo kwegera abana nigo moteneri bwe richiko ase county ya Nyamira Marieta Erastus Orina anyara kobaga kwerra gati yebinto biri county ya Nyamira yabekire bosio ase richiko kwenekinga goigora bare obwasiori na kweneke county ya Nyamira nkobere bosio asamangana yerichiko. Although this is not a function which has been developed, but we have also disability within us. The other is that, of course, the Constitution has put a clear provision for now the two-third gender principle, where we have the special elect and the gender top-up, which is also at the county assembly level. We have also formulated a child policy to protect issues and rights of children at the county level, especially the drug reforming fund, which is due to be enacted. That is intended to ensure a continuous supply of drugs and other products.
kaukwana service yayo mu basorero Erastus Orina ni gobo igareire gati yemeroberio yene kiwe inse ye katiba yo mwaka 2010 eyu yeto bosbore chi county wetenenera hasekeria kweranga nigo babekire teneni kwenekia obuyambore ororo bwogosira e county ya Nyamira seri chikobo ikiranu ekerengeka ni mege constitution ya Kenya 2010 igiarenga ko devolve functions from the national government to the county level, which was basically giving abantu baliba particular communities the right to manage their own affairs. While like their leaders, they take part, they go make decisions. Orina niga ichaneire mono ane mono gati yebinto byabeire bikogosereria nabo igo bokomu nemechando ya tokirororo ase okobeka machika ya kobabo ikiranu. Probably the other challenge is ororongeringa. Mostly there is delay in the release of the checker releases. The year kogaranga since ajinde account na wego delay ko implement some of the functions because babwate insufficient of resources. The other thing we are yet to have a proper legal framework. There is a seamless delivery of service without interruption. Some of the functions which have been devolved, the national government has not actually released resources to support those functions. Stephen Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira. Mbia mana sana mulikito Steven Nyariki Embunde kurase county yo asogotwaliganelia orobotiro. Mukamishna woroche rwa Nairobi Josephat Sagero nigo aragire byara gucha asabara ibakura kurwa sorgongo rwa gusi abara serikali asobotumiki obobe nabo igo obubagi bw'ekibesa cy'imirobero yo gusira umwananchi iyo gakorekana ime county ya Kisii nabo igo Nyamira. Sagero boigo nigo ayimurunganirie engana yo kurya ekirgo cy'uburayi bwense Dr. Fred Matiang'i asogotabeka emirobero bwenete elego chaka eganga yaye yokurya ekirgo cy'uburayi bwense. Alipoanza empowerment alikuwa na good intentions. Alikuwa anataka hizi pesa ziwafikie watu wa potapota, wa mama, kanisa na youth. Lakini sasa pesa inapokuwa rest 9 million. Alafu 9 million unapata kwamba kanisa inapatiwa 10,000, wa mama wanapatiwa 35,000, potapota wanapatiwa 200. Sasa out of 9 million ambao zilisiwa South Mogirango, hivi ukalculate hiyo pesa haifikii wananchi. And then there is no system of accountability for empowerment. We want a system. President had good intentions, lakini sasa wameharibu ubaya yake. Na Osoro ukimuuliza ataki kuambia watu. Osoro akapeleka watu Nairobi. Akapatiwa pesa wapatie 10 million, 10,000 each. Baada ya kuwapatia 10,000 each tena anawanyang'anya na waambia kwamba alikuwa amewaambia kwamba mtapata 20. Kuwafikisha pale nje ya State House akawaambia ni 10. Tena kufikisha kwa hao wagari wakasema kwamba ni 8 ati 2 ya mafuta ya basi ilikuwa simelipwa. Watu wanalia. Hiyo ndio shida yangu na Osoro. Uwezi kuchukua watu kutoka Nairobi wapeleke State House wapatiwe pesa siku 2. The president alikuwa anajua kwamba ukipata 20,000 unaweza kuja ufanye kitu kidogo, ufungue hata kaduka hata kushona viatu, lakini Osoro hawafanyi president haki. Hiyo ndio shida yangu. Wala ambao tunasema ukweli kwamba nyinyi president anataka asaidie watu pesa ya asili. President anataka kusaidia pesa ya empowerment. Empowerment haifikiwi wananchi, na mimi nitasimama wima kuambia Wakenya na kuambia Wakisii kwamba wajumbe wafanye haki kwa pesa ya empowerment. Wajumbe wafanye haki kwa pesa ambayo president amepatia watu, kama wamepatiwa kama ni chai ya sukari ya kupelekea wamama, wafanyie haki. Kuna watu ambao Osoro alipeleka State House mpaka sasa hivi hana hata shilingi, aliwacha kazi yake. Hiyo ndio shida yangu, na nitasidi kusema ukweli mpaka ukweli unisaidie na usaidie wengine. Sio bobo chalio boke barakorekane umutinyo 11 imense ya Kenya
Edward Machuki omusayi w'emyaka 30 negati y'abasayi besokire kubura ekirugo kyobo MCA ase ward y'Ekerenyo emiye bunge ya North Mugrange County ya Nyamira kagokwana n'Ensoko TV ase nsemo y'Ekerenyo nigo Machuki aburi abamenyi benseme yokoeneke buna ngosira bare abasayi elinda ko enyorera amagenderero. Ekerenyo ward ntubuna abasabake twakwanire neryo elimo na ende Kenya yabono iga igetegeta barayi abarabake bali ne chinguru nchebune Ekerenyo ward muna abasaye to wanale na barabo nabangina nabagaka ntule tiari koleta maunjuriri make alituranyare kubeka egera abantu baminto banyare konyora magendero make amatuka yatigarite tutaraenda obochorio bonene wo mwaka bwechiri bubere na 2022 iga abantu baminto bonse pia semo gotoka abantu bekerenyo ward abantu banyamira manyanga bono iga chingaki ne chingaki tobwenerete gokorwa magendero nande chingaki tobwenerete go address issues chirichi facet abantu baito anene mono bunense moya mache yechipara na nyagitari abantu baito banyora mariogo. That is what we want. Egera abantu baito banyara ko bakonyora magendero egento kende ntutegeta obo mobumo gusi abantu baito bachiamo toigwanane tubwatanamo tutareamo egerege gwikachinga kichiri cha 2027 betokenga na intubuno mugusi twaberire meseria nene aseke kyakora into kike ekobago na intu nalio mugusi toraegwa maskani na ende tororu na intu nganto isaine asensemo yokwebekamo iga abantu baminto banyamira bagusi amona Kenya ngima tigatoche amo twenzi tubwaterane egere tochenjo borae bwensi yeito ya Kenya. Magega yechiburaburu kwenekigwa emeyomochi obusongo omubaso olero egati yokongusana nane byombe bibere byabana boda boda abo bakubuna chi reflector nigo ensemo yekyombe kemo ekyoge kwena na chi reflector bagikerie egekore ekyo nabo igokomochia abakagerwa abo bogobokebago aba bagwikirana ase chinsemecho nabo igogosalia chibigipi chinde okwana nigo baburirie omorembe kwenekigwa elinde gukora emirime meikiranu n'abana boda boda bo. Tamaria tangoro kubena diosogo mwaka musende speaker congress speaker anchende tegotena family na baminto gai bakwanire. Number 1 ndete ko condemn egia korekana lero igente kebesana sabarundi baito babosongo tigato sabo kwabera sabarundi bali barusi guti reflector na gusambu. Number 1 mutu abere abantu aba bacha korunsi ko totamanyeti etobwata abantu chisambuli ibere omonto mutangani noyo tabwati stage omonto kabere no monto tutaiti kubwate machiko ye stage. We stand family goteba na kero monto we kabwatiri chiko ntorarwani segi monto onde bwensi okorunsi ko sub county abantu bakuri sub county you are so much welcome to town lakini abantu tutete udina barabu na abantu baito be municipality igo twari gusaba na abantu baito mo very calm amangana yango nyasukulikira tole egiakorekana serikali nene imanyete twarikire chi report igo so tia tutigere ebitengo bya usalama bichaye kubwatia amangana aya gochakera bono gochimotu to ntuobwa etown ne yaito nande goika tote neimara tote nie town yaito nande kebe mono chiguni chigo cha gwitine municipality chiacha gosaria ekirenga konyo twatebire ngatiga tusaria oboyi bora ase municipality abantu bagocha tutamanyeti igoro ye reflector ya blue. Reflector ya blue techeti asobo kibago reflector ya blue go yachete asoko siria obo kibago koreta stage chitatekeria ase town na korenta obonge bwa abantu barueta ase baruete chi municipality ao gocha gosaria omoremba ase town. So gongo saba ase serikali nenda mone serikali enke asaya abire litukoria rero bari bakorege tendo kerintu bamanyete because ntomanyete kuru no muchaka no chagete nandi buna twakora bari bacha kigento keria gongo sabe serikali enene batambo kiriwe getambo kiro kerege kongu nande ge tindi mono ekiagera batu salirio morembe ebiashara biasarikire abantu basieke biashara rero bagendaka no eni ntu abanyene nturakora kende kurumambi asenye ncho chiguni go cheicha chaita abantu n'amakombe n'emioro abantu bagoritie emioro borie emioro ntumanyeti oyo baeta ningo lakini yongo sabe serikali ene investigation so that omorembo gendere koba ase municipality yaito.
Ekiumbe kegosangereria ebango emense kere nigo giachingire miaka 30 kurugia chagetigwe asumuyega okorekana ime yomuchi o Nairobi asamaga chamanene yekiumbe kyo Times Towers. Muigo yo nigo bakugwikiraniwa nabarai aobe serikali asoko boli gwa kwarwegwa gochia asaba Kenya koba abegenwa na koeneke buna ngwaka nabale ebango unebwenerete. Fortunately or unfortunately, I was the first Commissioner General of Kenya Revenue Authority, and I call it my baby because I saw it being created. I created it and I delivered it to Kenya government. In 1998, I had no idea what had been handed over to me. I'd been in the private sector, logistics industry, had interactions with customs and income tax, VAT. I never dreamt that I'll be asked to head this wonderful institution. If I look at the institution today and those days, Your Excellency Waziri, it's a completely different world. You know, without revenue, there is no state. It's a fairly straightforward point. Without revenue, there is no state. It's not a unique trait of Kenya. I'm talking globally. And it's not just in current times. Even in the time of Jesus, those of you who read either the Bible or the Quran, you'll have noticed where the citizen is being encouraged to finance the state. 31 counties, their budgets have come from the control of budget. Wengine wanapika kelele na hata budget yao haijakuja. So how do you procure without a budget? You know what some people used to do, especially in the counties? They used to start agreeing with contractors and the suppliers to give them goods even without procurement. That one is not going to happen now. Unfortunately, I'm sorry. I wish I could do it differently. It is not possible. If you talk to someone to give you to supply you without following the procurement process, hiyo itakuwa shida. Wiyakegima mwanchi omurigereria wikira agabo nigo naikire omwerio obo kumurikira amangana maya imigeta seni Gensoko TV ase chinse chiga kolende ngokonyeria ngana bakwenda gutubwatia chinse mo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ensoko TV nabo igasense meri ya YouTube gwetera Ensoko TV nyora omwanchi omurigereria olio menyete ime county ya Nairobi nabo igochi county chiyetanaine na bagotonyara gwetera Signet free to air memano sana sibali mwabeire mukubwatia amangana maye ekerondo chenga igaiga sensemo yo mutandao nendo chenga White Dove Mora kurwa asichensemo chichia kari na gotebanga egasingia Andrew Matunda agoteba pamoja Cynthia Nduku 100% na boigo Peter Nyauma ngagetenga kwabere gokonyara liboli liria gokwaboria nga ngaito kubwatera na boigo munyi ayaye mwanchi murigereria bali baeneke buna chibicha neriogi lya gwikira sole asenchira ya bene nigo tobato kubwatera na nere Brian Achaka director Zack na boigo Felistas Kabendi mwanchi muriambia mono sana gende gotengera egeta seni Gensoko TV obona boboroso obomugusi eliane nentingana Yensoko Kerubo Frida ewike yo mwanchi muriria nobe gokumerana nabaralia au barabe bagokoletera amangana maya ncheliane litkulia lero iliarenge gosio lebene amangana amaya twara obotko borobia.
n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Aye tata suka, aye baba suka, ayigase iton suka. Ouru Superstores iyi ni duka mabungia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagakibuna amabati y'ekigeji obutambe n'ekirangi ao ayukwerorera no gwecorera se showroom yaitu kichuma emisumari kirangi kitangi cyamache no kwana togokora ngurukwemarire ebitunge ty'oburemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekeniki yagitagwisirwa nkondifura maguta y'icingeni omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kuri jeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikase duka ya Ouru Superstores aso mu Cyobosongo ebara ya Hospital Road amagacho Ouru Complex ane na Credit Bank. Oyonkeni Ouru omanyene Ouru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimi namba 0111161500. Kusetome email info@ourusuperstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Ouru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Ouru Superstores yonyole vintevi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Samange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia